Pozdrav ljudi, dobrodošli u Foodmas dan 10. Ugodno se smjestite. Kao što vidite u naslovu, danas radimo nešto što inače jako volite gledat, a to je usporedba. Danas radimo McDonald's burger protiv klasičnog burgera iz neke pečenjare. Znam da sam dosadan, ali daj samo bacite like brzinski i subscribe ako još niste. Danas imam još dodatni challenge, a to je hoću li ja dofurat burger brže od dostavljača. Tako da, bit će vatreno, iskreno mislim da ću pobijediti, ali vidjet ćemo. Našao sam u nekom restoranu Classic meni, košta 8 eura, Classic 99 se zove. Brioš pecivo, 100% juneća pljeskavica, 99 Classic umak, to ne znam, to je neki njihov umak. Iceberg salata, rajčica, kiseli krastavci. Sad piše odaberi dodatak, nećemo ništa posebno, znači samo default kako oni nude. Ja ću ići u McDonald's, a ovo naručujem od negdje. Fora je što je ista blizina lokacije, tako da bi trebali biti jednako brzi ja i dostavljači. Baš mi je dobra fora, 8 eura je taj burger sa pomfrijem, dostava je 2,40 eura i fees, znači još neke naknade, su još 2,20 eura, što je ukupno 12,69 eura. Od burgera za 8 eura smo došli do 12. Ok, klikćemo pay, plaćamo, stvarno se nadam. Order confirmed. Ok, restoran primio narudžbu. Ja moram ići. Nisam se ni obukao, ni tenise, ni ništa. Ovo nije dobar plan. Realno nisam ovo baš dobro osmislio, zato što trebao sam se barem obući, jer ovaj dostavljač će već dobiti sad narudžbu. Trebao sam to iskreno malo pametnije organizirat, jer na ovaj način sigurno će ovaj biti brži od mene. Iako piše da očekivano vrijeme dostaje 40 minuta, ne znam, treba i meni do McDonald'sa dok naručim, dok se vratim doma, znači treba mi vremena, tako da idemo. Znači ljudi, ja se uopće ne sprdam, ja fakat žurim. Kondicija mi je ono, trčao sam zadnji put prije 3 godine. Sad sve će idem autom. Još ja snimam ove kadrove, baš sam pametan ono, ali da bude zanimljiviji video. Sam ne znam zašto sad radim, to je sad stvarno nebitno. Skoro sam se zabio. Ajde. Ja moram jurit, ja fakat moram jurit. A dobro, care, di? Gledaj ga u suprotni smjer ide. Halo? Znaš ono kad se negdje žuri? I onda će cijeli svijet ići protiv tebe. Pogodit ćeš svako crveno, bit će neki sudar ispred ono i bit će zablokirana cesta, znači bit će... Evo, Murija ispred mene. A ne, ali ljudi će misli da lažem, doslovno je Murija ispred mene, gledaj ovo. Nevjerojatno je. Murija. I gle kak voze. Pa daj care, požuri, please. Ali to je moja sreća, eto. Znači, kad se žurim, uvijek se nešto dešava. I zato sam nikad nigdje ne žurim. Ljudi mi uvijek kažu, kako može biti tako chill, ovo ono. Pa care, šta da se žurim, doću jednako brzo. Evo da sad ovako vozim, pustim si muzu, ono lagano, evo. Evo, pustit ću vam sad muziku kako bi zapravo ja trebao biti. A ovako sam ja zapravo. Ok, prva idemo životom. Care, znači to šta pada kiša u Zagrebu, to ne znači da izgubiš odmah skill vožnje. Znači imaš prva, druga, treća, četvrta, ne treba ti peta u gradu. Imaš volan lijevo, desno, napred, nazad. Ne, volan ne ide napred, nazad. Žmigav si lijevo, desno, znači vrlo je jednostavna vožnja. Ali kad padne kiša, ljudi su gotovi, znači vožnja, ono, odmah, ko u igrici, ono, driving ability, za 2 levela dolje. Ovaj Nepalac vjerojatno drifta negdje, već on stiže najbolje. Ako ja ne prođem na ovo zeleno, ide mi na crveno, izrezat ću iz videa. Pa kaj zeleno je. Ne jurim, ljudi. Ovo nije jurnjava, ovo je samo dinamična vožnja. Nemam dijete u autu, nemam nikog. Ne gužva, ne. Isuse, ne. Isuse, ne. Pa mi na pamet da uopće ne moram ići tu na most da se guram, nego mogu ići ravno i onda skrenuti desno, kao ono, to ajmo reći već prema autoputu. Da idem, a onda desno skrenem za McDonald's. I mislim da je to zapravo brži put, samo hoću se uspjeti prestrojiti 2 trake. Hoće li policija gledati ovaj video, to je već drugo pitanje. Dobro, ali ako sam ja zapeo u gužvi, onda je sigurno zapeo i Nepalac. Jedno ako ide biciklom ili motorom, onda sam GG.
A znaš kako oni voze tamo po tom Nepalu, to... Zakoni se ne poštuju, to je Wild West. A gledaj koliko traje semafor, evo gledaj, sad je zeleno. 1, 2, 3, 4... 4 sekunde! I ako bude smeđa boja, ja idem. Znači nema šanse da ja ne prođem na ovaj semafor. Znači 2 auta su ispred mene, zeleno je i dalje. Ja idem, ja neću stati. Ma da! Koma se uče vozit? Jel moguće, nema nikog. I mi sad moramo u desnu traku. To je sad malo problematično. Ali uspjeli smo, tako. Dolazimo pred McDonald's brzinom munje. A ne, red na McDrive-u. Ne! Problem je što ja ne znam sad koji da uzmem klasični burger iz McDonald'sa. Koji je najsličniji? Big Tasty. Da, Big Tasty je najsličniji. Čuo sam klasik tamo. To je ono, ima Big Mac, Big Tasty, pa bolje Big Tasty, realno. Nemoguće da je Nepalac u mom gradu brži od mene. Nemoguće. Niti ću ja to priznat, niti ću ja to dozvolit. Ako treba izgurat ćemo sad ova 2 džipa, ne veze, mi smo malo manji, ali... Pomaknite svoje vozilo. Dobar dan, dobro došli, samo trenutak vas molim. Može jedan samo Big Tasty i meni veliki. 7,60 €. A mislim, košta jednako, samo što neću ja sam sebi dostavno naplatiti 50 €. To je da se ne morate istezati. Jako brzo. Rekla mi ženska, još malo jučeš kod nas. Znači, stao sam se na ovoliko od ruba. Možda malo sam pretjerao, ali to je od ove žurbe. Uglavnom pokupili smo narudžbu i sad jurimo, znači, all in žurba. Ok, tako da treba mi do doma inače 5 minuta, ali sa ovim gužvama mi treba 15-ak. Ne kršim zakone, samo malo, znaš, ulazim šarf u zavoje, ali to, bože moj. Sva sreća, moja jurilica od 70 konja prolazi kroz ove zavoje kao od šale. Evo kolona, eto kolona. Evo update, nakon 5 minuta prolazim upravo na 3. semafor. Upravo sam se mimo išao sa Glovo likom. Ako je taj lik bio taj koji je dofurao meni hamburger, u mom gradu me pobjedio Nepalac. U gradu gdje sam rođen i živim 28 godina, burger, svi su mi iz Zagreba i pobjedi me Nepalac. Malo me sram. Evo, priznajem, ok, bože moj. Imam jednu radosnu vijest. A to je da sam stigao. A da vidimo Nepalca. Jel bio? Jel bio Nepalac? Ne. Jel zvonio? Ne. Čisto. Sam stigao? Zvala. Yes! Zagreb 1, Nepal 0. Tako je, rekao sam da me neće u mom gradu. Rekao sam, neće me u mom gradu pobjediti. Ja sam pobjedio. Sine, neće nas, neće mene pobjediti. Si ponosan na tatu? Mislim da je jasno ko je tata. Objasnio sam neki čak ni nisam dostavljač i brži sam. Bio bi najbrži Glovo dostavljač, 100%. Uglavnom sad čekamo ovog da stignem. Ne znam kada će doći. Tu piše 5 minuta. Care, prije 5 minuta sam već pojeo burger. Di si? Čuo sam drrrr. Došao je. 10 minuta kasnije. Dobar dan. Thank you. Bye bye. I win bro. Evo ga, to je taj burger. Zapakiran novinski papir. Nije, zapakiran neki papir, samo ima dizajn novinski. Prvo što treba mi slika thumbnail, tako da prvo ide thumbnail. Jer thumbnail je pola posla. Ako imam loš thumbnail, džaba mi dobar video. Ali da vidimo mi taj prvi dojam. Evo ga. Ok izgleda. Ništa prespecijalno. Thumbnail je slikan, sad je vrijeme da ih vam malo pokažem. Znači ovo je taj original burger. Evo gledajte iznutra. Znači to je taj umak. Iskreno ništa specijalno i ništa preposebno. Ali ono ok izgleda. A ovo nam je Big Tasty. Big Tasty vjerojatno dosta vas već zna. Znači klasika. Ja to je kažem industrijski burger. Ovaj tu mi je više, baš mi je onako domaći, ajmo reći.
Kad bi doma radio nešto ovako bi si ja sam napravio. Evo ovako vam izgledaju zajedno. Sad, koji vam ljepše izgleda, to je stvarno do vas. Nekom ljepši, nekom je desni, nekom je lijevi. Evo vam ih od izgora. Napokon je došlo to vrijeme da testiramo. Prvo ću probati Big Tasty, pošto taj okus već znam. Ali ono samo da se prisjetim jer već nisam ga jedno vrijeme jeo. Big Tasty ide prvi. Iskreno, od svih burgera koji su trenutno u ponudi, Big Tasty mi je stvarno najbolji. Iako Generous Jack je najbolji. Znači, ako se slažete sa mnom, Generous Jack burger, top. Nažalost ga rijetko imaju. A za taj Big Tasty, a ne znam, dao bi nekih 7, 8 od 10. Ono, ok burger, iskreno, ne mogu reći da je loš. Ima lukeca, salatice, paradajz, meso, pečeno, uvijek ok. A sada je vrijeme za original burger. Ajmo probati. Mislim da će mi biti finiji. Da. Gledajte meso. Nije medium rare, ali onako. Nebo i zemlja. Realno je ovo nebo i zemlja. Ovo ne ide u istu kategoriju s McDonald'som. Dobro pečeno meso, salatica friška. Za prste polizat. Ovo je top. Moram još jedan griz. Definitivno original meni pobjeđuje. Original mi je od 1 do 10, 9. Top burger, mekano gore pecivo, taman pečeno meso, osjeća se taj okus te pljeske. Recimo u Big Tasty-u najviše prevladava okus umaka, a u ovom tu se baš osjeća meso i meni je fin okus mesa. Tako da u tom burgeru baš ono, kad zagrizeš ono, sjećaš kako je to fino pečeno, znači baš je brutalno. A Big Tasty onako, taj umak je jak. Preuzme cijeli okus. Mislim da je jasno, original burger, definitivni pobjednik. Ali Big Tasty mi dalje ok, ja bi ga uvijek jeo i kad god idem u McDonald's uzmem tak neš Big Tasty, Big Mac, dobri su mi burgeri. Ali baš da kažem da je to bolje od ovakvih burgera, ne mogu, znači bilo bi mi neugodno da to kažem. Hvala svima što ste gledali ovaj video, like, share, subscribe i sad će doći još moja ženica proba da vidimo šta će ona reći. Prvo ide Big Tasty da vidimo šta će reći. Ja volim Big Tasty, meni je Big Tasty super. Zato mislim Ajno, pa Megić, industrijski. Jedan mi je od dražih, tak da, ali ovi originalni uvijek znaju biti onako zanimljivi. Ovo ne može ni zamijeniti. Kako sočno meso. Rekao si da želiš Big Tasty. Ja želim ovo. Ne može. Znači gledajte koliko je ostalo Big Tasty-a. Ok, i gledajte koliko je ostalo originalnog burgera. Mislim da je sve jasno. Ja ću ovo pojesti. Od pola. Pa rekla si da hoćeš Big Tasty. Pa dobro, malo sam se zeznula. Ovo je doslovno... Ma prefino, ne znam da bi dala zamjerku, ono 10 od 10. Samo je ružan bio na početku, onak je bio... Hvala svima ljudi i vidimo se.